ukuthi kontathu uzoyenza la esontweni ngaphandle ukuthi uzubuyisa ingqondo yakho uthi baba ngiyacela ungipha amandla uJesu ukhuluma lento bamkhumula wena uthukiwe nje mina ngikhuluma ngomuntu okwasekubona abantu ababebona ihlazo lakhe bonke abantu phela uJesu futhi akabehlelwa ngesigodini wafunakala into apha phansi kwentaba zonke wafunakala nesiphambano ukuthi oqhamuka phezulu ambone noqhamuka phansi ambone nohamba okhalweni ambone ukuthi nange enqunu nange haleluya abantu abakwenzile mhlawumbe sebeze bakufaka esiphambanweni bakubethela ukuze ubukwe abantu bonke ukuthi awulutho kangakanani ungalikhiphi izwi elizoba ubuhlungu kanti uzofa khipha izwi lokuthi uNkulunkulu akathi mekubheka athi noma wena ungasabhekeki kodwa into eyikhiphile ngizoyenza ngoba uNkulunkulu uyalibela izwi lakhe. Amen. Baba ngiyacela baba funda phumla kepha uJesu wathi Jesu wakhuluma wathi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. sesekule nkonzo ke manje sibale namehlo ethu sesekule nkonzo hawu uthe muva lamehlo wabuya lo muntu nangu lo muntu ebuya Jesus okugilile vala amehlo wakho ibandla livala amehlo nayi lento engafuni ukudlula Sel labantu abadlwengula la behlungulwa omalume sel labantu abadlwengulwa abazali babo sel labantu abangaze balithola uthando lomzali sel labantu othi umuntu uthi baba athi ene ngangikuzala kunini sel labantu abalahliwa abazali bephila awazi ukuthi bangani nomakhelwane kodwa akakufuni lalela mthethelele awazi awulazi icala lakho nami ngiyavuma unalo icala wena kodwa awazi ukuthi nibangani akakufuni nawe inhliziyo yakho siyabamba uyakhonza sekhona abantu abazondayo nawe lalela uthi umfundisi namhlanje emini mthethelele lo muntu obhekene naye nje umfundisi ngamafutha mthethelele kwadlalwa ngawo shiwa kanje mthethelele vala amehlo wakho wathakathwa wadlalwa ngawe nasekhaya izinto zakhe ayihambi kahle yabo nje bosehambi kahle sekuvelile ukuthi obani abamendleleni izinto zakho lalo mntaka babukuze kuqashukele lo ma chains thethelela isho nomhlelele nomfundisi yabuhlungu inhliziyo yami yabuhlungu inhliziyo yami siyaphi siyibandla sigcwele inzondo engaka inhliziyo yami yayizwa inzondo ebambekile ebandleni hey basalwane niyaphi inzondo engaka sizokwenza njani yazi inzondo mthethelele kwasi isikhathi umuntu okwenzile uyambona
uyahlonishwa abantu manje abantu abazi ukuthi lo muntu wagila lalela mthethelele standards indoda yakho sisiyafa emhlabeni khona wakho wahamba eabuser ekushaya singeke isizathu sokushawa wase wafa lalela mthethelele ingane zakho zikuma-drugs uyazi ukuthi ayidingi ama-rehab kodwa ingane zakho idinga ukuthi la sikhona isithethelele lalela thethelela abesole kumfundisa ayishoyo asukume bameke sinawo ngithandaze kanye nabo basukume bameke sinyawo basukume bameke sinyawo umfundisa ayihlule noma ngathandaza noma sesigidile kodwa umfundisa lento ayihlule ngathakatha ngihamba nje ngiyazi ukuthi ngathakatha mina ngiyola lento engiyona ngahla khona iplate engahlala uma akasekho wathakatha abazalwane bangidlisa bangishaya umphulelo uma bangekho Wamoshwa emsebenzini waqoshiswa abantu basebenza bona wena uhlele ekhaya hey thethelela bazalwane kungaba ishwa ukuthi umfundisi ethethelele ungathetheleli wena kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngiye kubo ngiyocela ngithi mfethu ngicela ungithethelele noma ngathutshulwa futhi kubuhlungu kodwa ngicela ungithethelele ngoba iqala lami ngangalazi lokuthutshulwa kwami ngiyacela ukuthi ungithethelele Zani ngaphambili zanibandla liphakame limekisi yami khona ukukhulumisa zani ngaphambili